današnji gost. Direktor naše škole, Aleksandar Đukić, obratit će vam se povodom ovog svečanog dana. Predstavljam se zahvalno ovim sjajnim bakama i ne bih rekao da specijalno gost, drago mi da stojim ovdje ispred vas kao direktor osnovne škole Filipa Ježića, ali pre svega kao jedan dek, naravno, roditelj ste ostali. Uvaženi gosti, dragi učenici, nastavnici, roditelji, radnici naše škole Filipa Ježića, danas proslavljamo školsku slavu Svetu Savu. Priča o obrazovanju je uvijek bila priča o sudaru generacija. Još u davnim zapisima nalazimo iste lamente starije generacije o tome kako ovi mladi nemaju poštovanja za starije, slabo uče i ništa ne znaju. S druge strane, nikada nije bilo generacije školaraca koja se nije pitala zašto nas teraju da ovo učimo i kome ovo treba. Da bismo dosegli vrednosti koje je na ovim prostorima pre 8 vekova utemeljio Rastko Nemanjić, danas kada su društvene promjene brže nego ikad, moramo najpre da pomirimo generacije. Profesor ili učitelj, kad god izađe pred đake, mora da se zapita. Treba ja danas više da ih podučam znanjima naše zajedničke prošlosti i veštinama njihove budućnosti. Za ovu dilemu ne postoji univerzalno rješenje. Međutim, ljudi koji su gradili naše škole imali su viziju da Srbija postane zemlja znanja, po čemu će je prepoznavati i ceniti. Činjenica da se nalazimo u teškim vremenima ne može biti izgovor da ne učinimo ništa. Teško vremena će u tom slučaju postati samo još teže. Ako obrazovnu praksu ne prilagođavamo zahtjevima modernog doba, ne samo da nećemo postati zemlja znanja, već ćemo zajedno sa obrazovanjem izgubiti i svoju kulturu i identitet. Naš prvi korak je da vratimo đake u središte svih zbivanja. Škola postoji zbog đaka i đaci na mestu u školi. Mi učimo đake da sve od njih zavisi, da znaju da niko ne može da uči umjesto njih samih i da su svesni da su najodgovorniji za sopstveno obrazovanje. Drugi, ali ne manje bitan korak je vratiti ugled i dostojanstvo prosvetnim radnicima i ih podstaknemo i motivišemo da njima samima vratimo veru da znanje jeste moć. Želimo da se čuje glas nastavnika prilikom donošenja odluka o obrazovnoj politici, ali i o drugim važnim društvenim pitanjima. Želimo da imamo što više nastavnika koje će zbog njihovog poštovanja, posvećenosti znanja cela Srbija poznavati po imenu. I konačno, nužno je da najprirodnije saveznike školskog sistema, a to su roditelji, uključimo mnogo više u proces obrazovanja i vaspitanja. Drage dece i kolege, u ime škole Filipa Ježića i u moje lično ime, čestitam vam školsku slavu Svetog Savu. Hoću posebno da se zahvalim koleginicama Bojani Jovičić, Jasmini Anipić i Magdaleni Čukić-Šepec, kao i svim učenicima koji su vredno radili i pripremali na današnju priredbu. Hvala vam. Bake, na ovaj sveti dan ja sam nešto zapisala, pa bih da vam pročitam. Bravo, dete moje! Beseda na Svetog Savu. Cijelog svog veka Sveti Sava brinuo je 4 brige. Jednu za drugom, sve prirodnim i logičnim putem. Ovo su bile Savine brige. Prva za spasenje svoje duše. Druga za spasenje svoje familije. Treća za spasenje svoga naroda i četvrta za spasenje svih pravoslavnih naroda i ostalog sveta. To su te 4 brige koje Sveti Sava brinuo cijelog svog veka. I to najpre jednu po jednu, a docnije sve ukupno. Nijedna od ovih Savinih briga nije zastarela. Sve 4 su aktualne kako za duhovnika i državnika, tako i za svakog pravog Srbina uopšte. I sve su
prirodne i logične. Sve se razvijaju u koncentričnim krugovima, a u centru je Hristos Spasitelj. Jer bez Hrista Spasitelja niko ne može ni govoriti o spasenju. Bilo svom, bilo mačijem. U svojoj starosti Sava je nosio jednovremeno sve 4 brige. Brinući se o Vaseljevskoj crkvi, on nije ni za čas napuštao brigu o svom narodu, o svojim srodnicima na vlasti i o svojoj duši. Sve 4 strune stalno su zvučale u njegovom srcu i umu. Svakoj njegovoj brizi odgovarala je molitva i trud i delanje. Prvo se mora postaviti merilo, a onda meriti. Nije li srpskom narodu merilo Sveti Sava? Kao najviši Hristov sluga u srpstvu i duhovni otac nacije. Ako priznaješ da jeste Srbine i svetosrpski sine, onda pazi da se ne nađeš lak na tom merilu. A lak ćeš se naći ako ne nosiš brige Svetog oca Save. Ako si učen i školovan i uzdignut na visok i odgovoran položaj, onda se od tebe traži da poneseš sve 4 Savine brige, bez izuzetka. Ako li si nemoć i prost, tebi se još može i oprostiti ona 4, ako prve 3 svesno i savesno primeš. Ali kako će se oprostiti onome ko uzima na sebe samo onu 4. brigu, to jest brigu o vascelom svetu, a ne brine ni o svom narodu, ni o svojoj deci i roditeljima, niti o svojoj sopstvenoj duši. Dobri pastiru i vođo, Savo, Oče naš, nemoj pustiti da na nas navale vuci, što stada ne štede. Pomaže Bog domaćice. Bog ti pomoga, Oče! Danas se slavi slava svih učenika i velikog svetitelja Sveti Sava. A vama, domaćice, krsna slava. Hajde, deco, da se pomolimo. O sveštena glavo, preslavni čudotvorče, svetitelju Hristov Savo, srpske zemlje prvoprestolniče, čuvaru i prosvetitelju, a svih hrišćana dobronadežni, pred Gospodom zastupniče, tebi pripadamo i molimo se, daj nam da budemo učesnici ljubavi tvoje prema Bogu. Srećna slava. Srećna slava. Sveštenik pesmu poje. Reci ovako, ovo koje? Sveti Sava na toj kresti šalje pozdrav srpskoj deci. Savi, pesma i molitva znači da ličnost vidi. Najviše ga ljudi vole jer je zidao svuda škole. I zato danas Svetom Savi i đačka se slava slavi. Gde god da se pogled širi, svuda Savini manastiri. Sveti Sava decu voli i za njih se Bogu moli. Sava nam je mnogo dao. Prve
Savo, i hvala ti, Sveti Savo. Oče, izvolite sestri. Bake i svi prisutni, i ja sam pripremila jednu pesmu. Baš bih voljela da čujemo. Pred ikonom Svetog Save Aleksa Šantić. Na istoku zora plava, prvim zrakom prosijava. Iz ložnice ja ustado, pred ikonu divnu stadu, svetitelja Save, naše srpske slave. Skrstih moje ruke dvije, mlađano mi srce bije, pa iz čistog osjećaja, s dušom mojom što se spaja, molitvu sam dao i nju otpevao. Oj, ti srpski svetitelju, ispuni mi mladu želju, podaj Srbu snage, moći, izbavi ga crne noći, nek mu sunce sja, molim ti se ja. Oj, ti srpski svetitelju, ispuni mi mladu želju, nek se bratske duše spletu, pa nek dižu školu svetu, rad poroda svog što im dade Bog. Oj, ti srpski svetitelju, ispuni mi mladu želju, daj slobodu Srbu tvome, ukloni mu s glave grome, silom tvojom daj robovanju kraj. Oj, ti srpski svetitelju, ispuni mi mladu želju, bratstva, mržnju, opačinu, sori, stvori u prašinu, nek ih ljubav vodi, nek se sloga rodi. Oj, ti srpski svetitelju, ispuni mi mladu želju, ubriši na majici suze, daj joj spokoj što joj uze, onaj tužni dan, tužni vidovdan. Oj, ti srpski svetitelju, ispuni mi mladu želju, ukrepi me silom mlada, daj mi volje, daj mi nada, srcu sveži žar, pregnuće i mar. o Svetom Savi. Kako se za Svetu Savu vezuju razne priče i legende o tome kako je učio ljude da se snađu, da pomažu bližnjima, oteto prokletom, kako oprostiti, kako suditi to prijateljstvo.
Poslušajte još jednu poučnu priču o Svetom Savi i običaju. Na jednoj slavi domaćin krene sa zdravicom gostom. Poželao mu je mudrost, dobro zdravlje i bogatstvo, a onda uz to ispio punu čašu rakije. Trebalo je da takva zdravica obredi sve goste i da svako ispije veliku čašu rakije. Kad Sveti Sava upita, zašto se toliko opijaju? Kod nas je to običaj, svetitelju. Tako su naši očevi i dedovi redili, odgovori domaćin. A Sveti Sava reče, rđave običaje treba odbaciti, pa neka su i od očeva i dedova ostali, a dobre prihvatiti, makar i od neprijatelja. Domaćin bi dirnut mudrim rečima, pa onda reče da u zdravicu može svaki gost da izabere piće po svojoj želji. Oče, i mi znamo neke poučne priče o Svetome Savi. O odnosu roditelj-dete. Na putovanju po zemlji Sveti Sava svrati u kuću uglednog trgovca da prenoći. Dok je večerao, čuo je razgovor između oca i sina. Ti ćeš da učiš trgovinu, reče mu. Oče, ja bih volao da budem lekar, odgovori mu sin. Ili ćeš da učiš trgovinu, ili idi iz moje kuće. Ne greši dušu, domaćine. Kao što ptići na gnezdima lete svojim putem, tako bi valjalo da i naša deca odlaze svojim putem. Posavjetuj sina, reci mu šta misliš da je za njega dobro, ali ga pusti da on sam odluči. Samo ljubav, dragi moji, samo ljubav može da pronađe pravi put i da stigne do velikih daljina. Ali valja oprostiti. Dok je čuvao ovce, neki dečak se zaigrao, a ovce mu odustriče voćnjak i obrste mlade sadnice. Naiđe istome stric i pretuče dečaka, a zatim štetu naplati njegova oca. Dečak je zbog toga omrznuo strica. Požali se zato Svetome Savi. Kad svetitelj sve ču, reče mu, sinko, mržnja nije dobra. Nije dobra. S njom nikad nećeš imat mira, nego nađi u sebi snagu i oprosti svome ocu. Pomisli kako je možda zbog neke svoje muke njemu zlo naneo. Pa reče, neka ti od mene prosto, više te neću mrzeti. Kako to izgovori, u duši osjeti neki mir i lakoću, da mu se činilo da ima krila. Bake moje drage, setile smo se priče koje ste nam ispričale. Da, priče o Svetom Savi, ocu i majici s malim detetom. Doneli otac i mati malo novorođeno dete u crkvu k Svetom Savi i zamolili ga da dete blagoslovi i da mu da sreću. Ja ću ga blagosloviti kao što je Isus decu blagoslovio, ali mu sreću ne mogu dati. Sreću mu možete dati samo vi roditelji njegovi, ako ga zarana naučite da radi, da štedi, da ne laže, da ne krade, da sluša, da poštuje starije, da je u svemu umeren, a naročito ako ga budete uputili da dobro čuva svoje zdravlje. Roditelji su učinili što im je svetac kazao, pa je njihovog malog deteta postao dobar, rad, pošten i pobožan čovjek. Bake, i mi znamo nešto o Svetom Savi. Zbog čega je Sveti Sava najumnija
srpska glava. Znao je da carstvo nije učiniti drugog robu, već da moć je naučiti ovladati samim sobom. Svetionik je istina, skromnost, najveća vrlina. A bogatstvo nije zlato, ni dvorovi, ni imanje. Nije ti od oca dato, već sam stičeš svoje znanje. Hleb i voda telu služe, čiste misli nebom kruže. Sava, kraljevskog roda, sa običnim se svetom druži i pešice zemljom hoda, jer zna vlada koji služi. Kruna, glavi krunisanoj, a oreol prosvetljenoj. Zalađene bratske krune, bratskim srcem zmiriti i odići duše pune, večnim dobrima služiti. Nauk ostavi najbolje, svet se menja sobovoljno. Pogledajte sliku sveta, reći će vam šta se slavi, vrline što stiču deca i mudrost u svakoj glavi. Zbog toga je Sveti Sava najumnija srpska glava. Kažeš, bio je prosvetitelj, prvi književnik, prvi svetitelj. Jeste, ti si u pravu. Zato se slavimo Svetoga Savu. Kažeš, bio je Nemanjin sin, učen i smeran, plemenit i fin. Jeste, ti si u pravu. Zato i slavimo Svetoga Savu. Kažeš, otvorio je zaključane dveri, budio nadu, krotio zveri. Jeste, ti si u pravu. Zato i slavimo Svetoga Savu. Kažeš, podizao manastire svete, srpski se rod njime diči, ali je pre toga bio samo dete koje možda baš na tebe liči. Bravo. Oro se vije, kraj manastira, oro se vije, kraj manastira, da i da mila mamo da, vidam da i da mila mamo da, igram prvo to oro, sve mladi momci, prvo to oro, sve mladi momci, da i da mila mamo da, vidam da i da mila mamo da, igram vtoro to oro, sve mlade mome, vtoro to oro, sve mlade mome, da i da mila mamo da, vidam da i da mila mamo da, igram. Setila se baka još jedne vrlo poučne, ali i lepe priče. Obilazeći škole po zemlji, Sveti Sava sabrao učitelje. Pa neke pohvali za njihov trud, a neke ukori zbog nemara. Pa im poruči: ono koga učiš, treba da čuješ, da ga ohrabriš, voliš i poštuješ. Jednako brinući se o zdravlju njegovog duha i njegovog tela. Decu valja učiti da zdravo i pametno žive. S ljubavlju sa svetom, sa stvaranjem za svoje i opšte dobro. Ni učitelj, ni njegov narod ne
u životu. Zato vi, draga deco, nikada ne zaboravite na svoje roditelje. Posebno ne onda kada budu stari i nemoćni. Ne zaboravite da su vam ti isti roditelji dali krila da se vidite u svijet. Ali i korene da znate odakle ste ponikli. Jednog dana neće biti tu da vas zagrle. Čast mi da vas pozovem na svečano lomljenje slavskog kolača sa sveštenikom i direktorom u prostorijama aneksa škole. Molim vas da nam se pridružite. Bog naš, svakda, sada, uvek i uvek, u veku. Amin. Oče naš, izvesti na nebesje, da se otiče imja Tvoje, da se je carstvo Tvoje, da bude Tvoje, Tvoje, jasno na nebesje, na zemlji. Jedna nas i nadam se, ostavi nam dolgi naše, i ostavi našim, redi nas u iskušenju, izbavi nas od lukavog. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada uvek i uvek u veku. Amin. Puti Volodjaša Božiza, nastavnik i prvoprestolnik i učitelj bil jesi. Ergo piše svjatitelju Savo, Otečestvo Tvoje prosvjetil jesi i porodil to je Duhom Svjatim, jako dreva maslinaja, mislenjem raji nasadil jesi. Preosvjačena jako jača, jem jako apostolom i svjatiteljem preso prestola. Čuše Tja moli Hrista Boga, darovati nam veliju milost. Gospodu se pomolimo, Gospodи se Hriste Bože naš blagoslovi, hleb ovaj vino od Duhom Tvojim svjetim sad uvek i uvek vekova. Slavi čast svetoga Saveća i spomene slava prsti Gospodem, žrtvu pezi Tvoje žrtveni. Svjati učenici, predobri stradalčestvo vaše, vječaše se, molite se o Gospodu. Sad je ruke idu na drugu, na rame slobodno. Hriste Bože, apostolom pohvalom, učenikom radovani, jejže propovjed Trojica jedinosušnaja. Isaije likuje i učenje, i rodi Sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, postokinja Jehu, Jego že veličajuće Jehu, važajem. Hristos, sedi nas, biće. Jeste biti.
Isus, sjedi nas. Jeste bić. Hristos, sjedi nas. Jeste bić. Isus, posjedi nas, braćo i sestre. Jesi.